na Serevou and VTFM with Bounty Strong. Ito naman kasi mo na punta parokaramu ko ni Serevou pambulat sa kanila kami na siya mo tsumay en salaga kamorengo en ambo gibina ni kuwa wa akina ve kami ni tala ndo betul to kami ngori en Facebook page ni VTFM en buni live wa dito kami mbulat na parokaramu ko ni Serevou ke Paradise Beverages. En nangono ko sa ito bitumay na singa borombuka singa nanoa sa may dapat kina be sibisibi ni bukan ni ken abator ng tiko ni so ni lulu ni macergo na sabur ni ndile lo mai kanon ta serbu tel tungai kina na sergo na sabura na tatanda enda no po ngabo tiki telebikenta na mbongi binani kuwa sergo san ni na nimike so ni kina be kem ni keta ni toka ni susengo no chuko na mbongi ndai.
na Serevou en na VTFM with Bounty Strong. Itatoka na kena may beruto na saburo ni dalay lamay saburo na tatandra may nonda Serevou chuko yan ang prokaramu yan ng buti-buti yan na bimama na diyo ang na makatoka miya. Tavi, tabla man na nangununggo, sambo refreshing va. Hey, sa nguno binakan dinangay re binakanaken. Oso, goringo na try binaken kavo. Tabla ano try binaken na nilevo na kana flavor meva kana blueberry, evo na kana nguno. Ika na raspberry, watermelon, lemon, kana lime. Nguno binaka ingay tato kami vaka nga take ena nguno ni barbecue si vaka takakana. Tribe Cans, Fiji's #1 ready to drink vodka. Rivayani and Visto vola ka veiko nikwa. Enjoy the vibe. Always responsibly for those 18 years and above. Arbi Patel $2 sale specials and a mango. Skipper tuna flakes in vegetable oil, donan robas ng bulgarona karamu $1. Protex bathing soap herbals fresh, nir sa bulkaramu ni rua, rua wadalan $1. Nutberry peanut butter, creamy set crunchy, tolan robas ng bulkaramu $1. Vakan totale na $2 sale. Skipper tuna flakes in vegetable oil, donan robas ng bulgarona karamu $1. Protex bathing soap herbals fresh, nir sa bulkaramu ni rua, rua wadalan $1. Nutberry peanut butter, creamy set crunchy, tolan robas ng bulkaramu $1. Arbi Patel, we make it easy for you. The RC Manubay kito wakaraw takabiko na nomu boli-boli. Boli-boli bakan dinaw se high purchase ena yaya baka hardware kina bungatale. Kitong garabiko baka mataw ena kango. Saumi na nomu baka tataro, totolo karaw-rawa, laylay na tumbo o soma ena nomu susumi. Laylay se senga sarangane deposit baka tautaki ena nomu boli-boli. Musu-musu ena laman itolo sa buluka ona na bula, karaw tarangana extended repayment terms ena sona tambana. Boli-boli ena baka dengo. Tiko na kailan lagi. Ya bola chunga ni gori bikemni kedna itokani ni ndobo toko mengori be mastanavi deo ni bola binaka wakin milika so kilang izola bina my 16 Julie Street Christ Mid Brisbane ndo bola bina mena ni kina gori be zina akaitambu o milika wakin be Mr and Mrs Sawene ke Tom Sawene el naps ka lotu bula malom bula naps isa Sapsi nga rangore bule bina matangali bakina chochi tawake ndo bule binaka mai singatoka mbutau ndreu lata isei torika abombula chungayani ngo chochi na mbogini ko nema ni kumbu ni bule bina harna matangali magana ni mangani kino irna pari chunga me woi midhia mai ra sema chungayani ngo bunindra la boy na bule matangali tinaizian bule binaka mai muala nate mo mai vale ilawa mai mbenga ndo bule binaka ni bule binaka kemni ni bule binasa tukana uma sabara di binatu yani lusi ya tinaidi ndo bule binaka mbadha nrua ndo bule binaka maramatau magana ni mari bikem ndo nasema toka mengor me lepono ni pacificaba na bubale nga sarifadi wa mibinga ve saya keichima dolata na bonu wai Melissa tunindau ni boleh bina tahu bakin magana ni mangani kirberi kitsarangon leni abuisi nga youth club we na mitunga ni I abatu sekia sawa isa toka rakira aban ni bina tani tukana uma kira toka tani mundi lalawa en abukudi na mundo semo tal tunga mai na mbongi bina kanikua aban ni bina tani bi mastanet o mastanabi socio Jeff isa turanga ngandi bi maika keiluse isabon ni bina tene be kem do mbongi bina ni kwa abagaki na abena ni mijal tunga ni ngori be ya toki makelesi bule bina ka magena ni menga ni kina na matu wale na bonu ni kai isa mai babu nanronga ka wambimbi isa wambimbi nga be ko toki makelesi abani ni bina tal tunga ni be kem ni na mbongi dindai ni tekni na mortection no de bitoka ni na wasini ngono bina ngoy Wakakin abena ni mijal tunga ni ngori be Tracy Dex ndo bule binaka siamo tunga mai anabaka wau tabi ni megena ni mga nikin na be kemendo na marama bibir marama ratali imbi tunga ngori na bali songo bina bali bikem ni no sali ni bongi bule bina mena ni mga nikina na mata sengo na tunga ngori no muni na lebo nga no muni take en no mu ndawlamani Luciane raida ni bule binaka megena ni mga nikin ngori Iki kambara ni bule binaka matangali wala chunga ye atalitali waya we Bella Oliver Valentine ni bule binaka wambula tal chunga ni beke mdo mena ni mnganiki na Miss Wella John K Sean Sobi baka bimbinga be rono no muni bulangi mai na sabsabu police station o samiso ni kene mani ngwa may nanggere state
sabu ndo bina ni michu mai kina nambo ni kwa angela tu reo ni mbule binaka mena ni mani bertono sa ngono tsinga ngoro ana simedi tano sikini wa bibinga abe rosi ni namuka o letila ngo ngai waini koro mai nando nga modwa tai just smile ulibiti ni mbule binaka isa mbule binaka tau mengene ni mengene bertono staff ni Rosie Hats Lambasa branch Eleanor Egi Charlotte Leite asenada bile ni mitu ngani ngoro beti ulibiti mbule na beti malambula ratu cheke penisoni isa wale ni bina tedi bekem ni nambongi ni kuwa wakina laman namdo bubale kelera na ya ni mbule binaka mai ni Sulandi ndo mbule binaka na wale bina sema tsumai ni melote na tundina ndo mbule binaka mena ni mengani kira ndabulebo house na butulebo serua mai na bodi bina ni mitu mai Mildura Victoria Australia Redcliffe na mbongi ndai JGH Ju ndo mbule binaka mena ni mengani kina mai bei Ben Bonromo Ju yanda mbongi tiga ngori mai na Ministry of Health sa Mambula Health Center ndo mbule binaka kala beti roko mbule binaka Enrico na Marua ni mbule binaka yengo nei kya sa turto mena buza ndo mbule ye isipare ni bina talto kaya ni bekem do nambongi ni kuwa ambadi sarto badi kachu kona kana katulana Antonin Raki ni nambadi sabadi lori chukukuchu na loa mbongi ndai vitala sigmingo sa mbongi kya arto no ngone sa nambadi suo tula ngora besinga bambol ta tore ngar biskeli tabako dor ni mbure binaka ala la matal to kani be kem ni ratu wani ni binato ni na mbongi ni kuwa Melissa tunindaw ni mbure binaka isa tau do mbure binaka mengene menikin na bikem do betedi ni sosya ngono to ngor na ibubuni hol tarai na ulumatua o seni balati seni lamba and Melissa tunindaw isa la mutene be kemuni Melissa waka bibinga be kemuni dimili vakana waini mbole binaka sabari ni binatal to kani be kemuni na mbongi binani kuwa mengene ni mitinga ni kina ngor matu wale na raitumbe waini makutu secondary school compound no lela roliti to John kay tumbuna to sarala to kay mbongi ni kuwa lela loa ni dia mbongi mbole binaka re tiko ni matentu en ndur lolo malebo na korko mu ambatiki lo mebiti oratu kina lela na wale buna siya chukumai lolo malebo ya nakoro ko mu ambatiki lo maibiti wada meningani men ya sir may dapat to kay nanda ya program ko ni Serevou ki Paradise Beverages na mbongi binani ko na makamay nanda yaw ni